lau fionga la matia o leo te abe tua le official lawyer silia o ia le private prosecutor ia le molianga le safasanga lau fionga na se tulanga wa ia le tulanga le lau fionga pa fifiaina ia ko dapat di ngai le tua alo poko ia le ia le nanga po ia le constitution ko pa u molianga safasanga le ja ko na kusia pa tai ko ia pa to fala ia le wa sau fangai ko mo le ko sa ia ko ni ki pa pa se la le wat tsala ile ba no ai tse fo ye penga pa is penga pa no tsa le o la le tulanga el molianga le molianga sa molia ko ya le court case of functional competition ya ikasalan molianga ya lenga mai na la sabi ya abisa pa ila mai ko le prescription mo le case ya pa so yet la le wa ko wo vi ko ya mo pa se no ko ya ma ko ko ya so tulang ko wo ye pa i ma fan no se si tulanga ki sa no ila wo fionga tsa sa ni tsa ya ya le mo na pa skai le ko ile ko ya no na pa sino mga ko ye ya tulang wo ye pa sino na ni ya